Koliko ste početnik, ima taj jedan kategoriju, tražite sportski motor, na pravom ste mjestu i ovo je pravi video za vas. Sad ću zvučim kao oni stari ljudi, ali u moje vrijeme 125 su bile mahom dvotakne. Tačnije, svi su željeli dvotaknu 125, a ovaj model je promijenio ta pravila. Ljudi su, to jest omladinci su počeli mnogo više da traže četvrotakne, prije svega zbog dizajna, a i ruku na srce, tada su već polako počeli da se gase, tačnije da se ne proizvode dvotakne 125-ice. Jer te zbog održavanja, ekonomičnosti i svega toga. Uglavnom, 2008. godina je godina kad je izašla ovaj model. Ovaj primjerak je 2009. ali je potpuno isti. I kažem, tada su se već stvari skroz promijenile. Više niko nije hteo dvotakno zbog zvuka najviše. Nekako ljudi to vole. Ovaj s fabričkim auspuhom može mnogo više da se igrate sa zvukom nego na dvotaknim modelima i to je najviše što je ljudima smetalo. Uglavnom, šta je bitno? 125 kubika, fabrika kaže 11 kW, tako? I to je manje više sve što treba da znamo. Nećemo sad da se tu razbacujemo nekim brojkama i tome. Napred zanimljivo, jedna Brembo čeljust i disk. Mislim, sasvim dovoljno za zaustavljanje ovog motora koji je veoma lagan. Ovdje znam da omladince ne zanima mnogo tehničke karakteristike, to da li je Brembo sistem kočenja ili nešto drugo. Vas zanima kako se čuje, kako ide. Nažalost, ili na sreću neke ko voli. Motor je potpuno fabrički auspuh, nikad ništa nije menjano, skidano, dirano, tako da je zvuk onako. A idemo da vidimo kako ovaj motor ide. Evo nas društvo. Krećemo. Vaš omiljeni deo svake test vožnje. Da, pišite, dugo nismo radili test polnih motora, da li da vratimo taj serijal. Evo ga. Sad, kogod prati duže, bum bum bum. Ok, to je taj fabrički zvuk, ništa specijalno, ali ostaje prostora da se igrate. Da ga napravite po svom. Opa, izuzetno lagan motorić. Nisam dugo iskreno da vam kažem voziti 125, tako da sam se malo odvikao od ove težine. Ajde da probamo. Ovo najviše volite. Ok, wow, zanimljivo, menjač, odličan. Sad položaj sedenja malo vrati na moju visinu. Ok, pravi sportski je. Meni možda malo visoko su mi noge, jako su skrčene, ali ajde da kažemo to na većini sportskih Yamaha, tako i na R6 je, tako da ajde nećemo to uzeti u obzir. I ja sam bio malo niži, brate, sa 16, tako da je oprošteno to sve. Što se tiče povoznosti, ide super. Sad malo ovi vremenski uslovi, znači vetrina duva ovdje kod nas strašno. Ne znam da li u onom prvom dijelu smetalo mikrofonu i to, ali ova vetrina u kombinaciji sa ovim auspuhom, brate, ga baš ne čujem najbolje. To mi se na primjer ne sviđa. Voleo bi da čujem, ali šta se radi. Uglavnom, ja sam mišljenja, šta je ovo je, evo 125 novi, evo vidite, evo taman razlike, evo, jebote, ću ja preći danas ovdje, tamo smo imali 2 R125, znači prva i posljednja serija,
na istom mjestu. Dajte ljudi, ja bi da izađem. Fuck. A nemam sad ono, baš konja ispod sebe za razmetanje. Ma ja ću sad koga jebe. Joj, brate, iskreno, ovo me vrati malo u vreme. U vreme, brate. Kad je sve bilo laganije i bezbrižnije. Kad si bio klinac, vozi 125, brate, ljudi, šta vam kažem, ko vozi sad 125, uživajte maksimalno. Ova čuda su malo trošila, išlo sasvim dovoljno. Stizali, mogli se stići svuda. Uživajte, ljudi. A meni, sjajan. Jebem li ti maj. Meni sjajan, ono, throwback. U neka lepša vremena. Dobro, mi smo vozili 125, dvotakne isto su malo bolje, ali vrate, pa i ovo je ok, s obzirom da su ovo jako mali potrošači, da je to velika prednost u odnosu na dvotakne. Imaju bolji zvuk, mnogo manje troše, a idu sasvim solidno, vrate, pogotovo ako pričamo o pravim početnicima kojima će ovdje služiti za učenje. Ovo je motor idealan. Bez nekih poznatijih falingi, bez tih nekih dečjih bolesti, bez ne znam, stvarno je model koji se pokazao dobro. Kažem, i dalje izgleda odlično, iako evo brat, iako će još malo da napuni 18 godina kako je proizveden. S kojom se lakoćom to sve vozi, joj. Ja pričam ono sa previše strasti i svega toga. Ja pričam sa previše strasti prema cvajama, volim ih i sve to, ali ruku na srce, nije ovo, brate, uopšte loše, nije slabo, ekonomičniji su, dugotrajniji su od cvaja i sve, tako da ja, kogod prati duže, pogotovo live-ovi, to čuli ste me milion puta da sam rekao da samo, brate, cvaja, 125 i to, ali kažem, to je više zbog nekog ličnog ubeđenja, hira, strasti, kako god to nazovemo, ali ovo su, i ove četvorotakni su stvarno, ko želi da se vozi za što manje para i što manje održavanja, genijalno. Mislim mislim, šta da pričam, brate, nisu ljudi bez veze prestali da proizvode svoje specije cvaje, tako da, što se tiče samog motora, nema tu šta. Vidjeli ste ubrzanje, top speed mu je negde oko 130, ali ajde da budemo realni, nije napravljen motor za te brzine, 125-ica i sve to. Kočenje je, brate, dobro. Stavili su Brembo napred, jedan disk, mislim da neko je to sigurno računao bolje od mene i uzimajući u obzir brzinu i težinu od samog motora i sve to, radi to dobar posao. Nema ABS, sad tu će neko da bude, bit će podeljeno mišljenje, ja sam mišljenja da ne znam, ja sam po tom pitanju malo old school, brate, meni taj ABS nije toliki neka stvar, pogotovo što sam se učio na motorima bez ABS-a, mislim da sam jako dobro savladao tehniku kočenja i mislim da je to zapravo, ajde da kažemo, ako ste pametni i sve to da, ako se učite oprezno na motoru bez ABS-a, da to može biti kasnije dobra stvar, jer ćete dobro savladati kočenje i to će vam dobro posle doći na većim motorima, bilo imali ABS ili ne, da će vam značiti, kao što i meni. Ovaj staž na 125-icama je, da kažemo, prilično dug i mislim da mi je to u mnogome pomoglo kasnije. Kakav mali zvrk, ljudi, kako je, ne, genijalno. Mislim da je to kasnije dosta pomoglo, mislim i dan danas pomože u vožnji ovih većih motora, ali kako je prelagan, pa iskreno veselo se vrti, brat, baš se veselo vrti, jedna niže. Genijalno, ok. Rekao sam već, vraća me u neka vremena,
Da. Tako da, eto, želim da ovaj video posluži nekim novim generacijama, za izbor motora sa stvarno, uzimajući sve u obzir. Mislim da je ovo stvarno dobra kupovina, 1125, da bi ga stavio bi ga svakako u top 3 ili u top 5 sigurno izbora za 125-icu. Sad pitanje je budžet, malo su ove pede, pulseri to pokvarili, pokvarili sve to zato što novu pedu kupite evo jeftinije nego ovu Yamahu 15 godina staru. Tako da, ali opet mislim da to na kraju ima neke razlike, da ako ne u samom osjećaju ugođaju vožnju, da bar u nekoj prodaji danas sutra koja bude bila, da ćete lakše prodati i da ćete manje novaca izgubiti. Tako da, to bi bilo to, ljudi. Sad želim malo da čujem vaša mišljenja o ovom motoru. Joj, kako nešto me radi, vidi ovo, to zavrtanje ovih manjih motora i šaltanje, sve to ima neku posebnu draž, brate. Bukvalno neku posebnu draž. Ostav telefon, gledaj. Joj, brate. A želim čujem vas, znači, i ne samo vas mlađe koji te gledate da kupite, nego pogotovo vas starije koji ste vozili ovo u nekom periodu, koji ste vozili, prešli ste tu eru 125-ica i da čujem šta ste vi zapravo vozili u vaše vreme, da li ste veći fan dvotaknih ili četvorotaknih i koji ste tačno model vozili, koji vam je ostao najlepšem sećanju. Ja sam u moje vrijeme vozio Honda NSR i Kadživu Mito, stvarno dva super motora, nemam šta zamjeriti. Žao mi je što u tom periodu nije bilo YouTube-a pa da se družimo tada, brate, ali eto, svako lijepo sećanje na taj period, a možda i najlepše cijele vozačke karijere. Sad me ovaj motor onako vratio u taj period. Ovdje se vidimo u avgustu na motoskupu. Tako da, ljudi, ja ću polako da završavam, idem da vratim motor vlasniku, da se nađemo tamo, da sumiram utiske i kao što sam rekao, da čujem i vaše mišljenja i vaše gledanje na stvar. Lagani cruising, položaj sjedanje, ok, ako izuzmemo te noge, ja sam možda malo krakatiji, brate, rekao sam već 185, ali ok, spakujem se i to je to, ne bi tu nešto puno zamerio. Sad, ako je neko, današnje generacije su dosta više nekako, brate, ima vas hibrida koji ste mlađi mene dosta i više od mene za glavu i pol. Iskreno ne znam da li bi se vi spakovali na njega, ali opet, to je individualno, morate sjesti i probati, a mi se vraćamo kod vlasnika. Evo nas na kraju još jednog videa, vidjeli ste sve, čuli ste moje utiske. Ono što želim da kažem o samom ovom primjerku jeste da je za svoje godine, a to je 2009. godište, da je izuzetno očuvan, da je u dobrom stanju i da je na prodaju. Tako da, ukoliko želite, ostavite dole kontakt vlasnika, a možete da ga kontaktirate. I to je to. Ostavite like ukoliko vam je falio ovaj serijal test polovnih motora i želite da ga malo oživimo. I da, javite se ukoliko imate vi neki zanimljiv motor koji biste ustupili nama na snimanje i na test vožnje. Do sljedećeg puta, vozite oprezno, nosite opremu, vidimo se na drugu. Ćao! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.